Mladenovo sveto mesto! Mladenovo sveto mesto! U njemu su svi ludaci! U njemu su svi ludaci! Pobit ćete svi po faci! Pobit ćete svi po faci! Найки пацаны, слушаем Харбас басы. Этот стал любимый, ждем все в ритме. Eto, šta je? Otvarajući svečanu sednicu Kosovskog parlamenta, predsjednik Skupštine Jabučke agencije. Luka, dođi, molim te. A i također sam vam rekla da se vaš suprug pojavio i da se interesuje za decu. Realnošću nove države Frančila. Iz zakonske procedure, ja ne mogu te podatke sad tebi da... A naći ću ga. Ako odeš da ga tražiš, nemoj da se vraćaš ovdje. Srce Srbije! Srce Srbije! Pa ispred mene što samih 300 možda i 1000 ljudi. Mi smo u Popustan i pevat ćemo